Pamirsa upah minimum Kabupaten UMK Kabupaten Badung ring warsa kalih-talih kalilikur sampun ketetapang. Anut parum Dewan Pengupahan kuningin UMK ring warsa sane jagirau inggih punika langkungan kalih yuta 106 dasa siki. Putusan inucap nenten banget nincap wantah siki 0,06% saking UMK warsane lintang. Bupati Badung Nyoman Giri Praster ring selah galah sidang paripurna DPRD Badung Mausang, UMK Badung sane sampun ketetapang inucap anut saking kemampuan keuangan daerah. Usaha sane laksana yang Badung inggih punika kapertama, nenten dados memurug ugar-ugar tur kaping kalih kawijakan sane memargi sampun pemargin pinih becik anutin dasar kemampuan keuangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disprinaker Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirgan Latarang, putusan saking Dewan Pengupah ngenenin indik wilangan UMK puniki sampun keajuang majang pimpinan. Anut asil paruman punike kauningin wenten panincapan kantos siki 0,06% utawi langkungan 3 dasa siki tali rupiah. Putusan inucap sampun kauningin majang sekda selanturnyane Kabupati sedurung ngerancing ke Pemprov Bali. Manut dane putusan UMK warsa kali-tali kali likure puniki ketetapang ring tanggal 3 November warsa kali-tali selikur. Pamekas majang perusahaan sane nenten sida ngemargiang putusan mangdani ngajuang surat penangguhan. Santukan UMK puniki kedadosang jaring pengaman sosial. Parwata Bali Pos Nguningayang.